Halo, selamat siang saudara. Salam jumpa kembali di Kompas Siang. Selain 5 berita utama tadi, Kompas Siang hari ini juga akan mempunyai informasi seputar pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Kedua pemimpin negara sepakat mengutamakan perdamaian di tengah sejumlah isu global yang memanas akhir-akhir ini. Sementara dari dalam negeri, saudara, akan ada sejumlah rekomendasi kegiatan dan tempat menarik yang bisa Anda kunjungi jelang akhir pekan. Bersama saya, Tata Novasiliana. Dan saya, Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kami buka Kompas Siang dengan informasi pasca pemimpin tertinggi Iran menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat untuk menyerah tanpa syarat kepada Israel. Perang di antara keduanya semakin panas. Serangan demi serangan terus terjadi, tak hanya di malam hari tapi juga di pagi hari. Serangan rudal Iran ke Israel terus berlanjut, menyasar sejumlah titik strategis di kota Tel Aviv. Rudal balistik Iran kembali terlihat di wilayah udara Israel. Merespons serangan Irak ini, Israel berupaya menembak jatuh rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Kamis pagi, sirene di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah memperingatkan pemimpin tertinggi Iran karena bersikukuh tidak mau menyerah pada Israel. Trump menyebut kesabarannya untuk Iran telah habis. Saling berbalas peringatan kini terjadi antara Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang pemerintah tengah merencanakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Upaya evakuasi dilakukan karena level siaga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Teheran sudah ditingkatkan dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Evakuasi WNI di Iran akan melalui jalur darat karena jalur udara tak bisa digunakan dengan melihat semakin tingginya intensitas konflik antara Iran dan Israel. Saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya.
Indonesia Pak, mungkin pesawat dari Nggak bisa, pesawat nggak bisa ke sana. Jadi satu-satunya jalur sekarang jalur darat. Serangan rudal Iran tak hanya dilakukan saat malam. Serangan udara juga terlihat saat pagi hari di atas langit Yerusalem. Sejumlah rudal Iran terlihat menembus pertahanan udara Israel. Sirene tanda bahaya juga memperingatkan warga Israel untuk berlindung dari serangan Iran. Di sisi lain, serangan Israel terhadap Iran tak hanya menyasar target militer. Israel juga menyasar kantor markas besar Bulan Sabit Merah di Teheran. Rekaman yang direkam pada hari Rabu menunjukkan gumpalan asap mengepul di atas markas besar Bulan Sabit Merah Iran menyusul serangan udara Israel. Militer Israel memamerkan jet tempurnya yang melakukan operasi serangan ke Iran. Dalam video yang dirilis ke publik, Angkatan Bersenjata Israel tak menyebutkan soal lokasi pangkalan udara tempat jet tempur yang menyerang Iran. Israel mengatakan ada 50 jet tempur yang dikerahkan dalam operasi berbasis intelijen terhadap target militer Iran di Teheran. Iran dalam perang menghadapi Israel mengandalkan sejumlah pesawat lamanya seperti F-14A Tomcat, F-5E Tiger, dan F-4 Skyhawk, Sukhoi Su-24, Mikoyan, MiG-29, dan Chengdu F-7. Angkatan Udara Iran di atas kertas kalah kualitas dari Israel. Pesawat tempur Iran sejauh ini hanya terdiri atas 2 generasi. Terdiri dari generasi di era kekuasaan Wangsa Pahlavi diperoleh dari Amerika Serikat. Kemudian di era pasca revolusi diisi oleh pesawat dari Rusia dan Tiongkok. Sementara kekuatan Angkatan Udara Israel diperkuat jet tempur pesawat F-35, F-15 dan F-16 yang telah mengalami modifikasi. Untuk pesawat tempur, Israel disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Armada udara Israel yang terbaru dan paling canggih ialah F-35I yang sudah dibekali dengan kemampuan siluman dan dapat mengeliminasi sejumlah target dalam waktu bersamaan, baik target di udara maupun di permukaan. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi kepada Kompas TV berbicara soal peran Indonesia yang dinilainya mampu menghentikan perang Israel-Iran. Berikut kami hadirkan wawancara Rahmat Ibrahim bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi yang sudah kami rekam sebelumnya. Sebagai negara sahabat, apa yang Iran harapkan pada Indonesia? Sikap seperti apa yang harus diberikan, ditunjukkan oleh Indonesia? پرزیدنت پراوو بسیار در حوزه دیپلماسی فعال هستند و میبینم که تقریبا هر ماه ایشون یا مهمانان خارجی دارن یا به کشورهای خارجی سفر میکنن و به دنبال پیگیری منافع و اهداف اندونزی تلاش‌های بسیار زیادی میکنن. ایران به عنوان کشوری دارای پتانسیل‌های بالا و به عنوان کشور دوست اندونزی آمادگی داره تا در شعارهای پرزیدنت پراوو در خصوص امنیت انرژی و امنیت غذایی کمک بکنه، چون ما هم در زمینه امنیت انرژی و هم در زمینه امنیت غذایی جزو کشورهای برتر منطقه هستیم. به همین منظور از ایشون دعوت شده برای سفر به ایران. البته الان با توجه به حملات اسرائیل خب شرایط مناسبی نیست. امیدواریم ایشون در شرایط بهتری که ایران در امنیت بیشتری باشه این دعوت رو قبول بکنه و به جمهوری اسلامی ایران سفری داشته باشه. این سفر در پاسخ به سفر سال 2023 رئیس جمهور فقید ایران، رئیس جمهور رئیسی به اندونزی به وقوع میپیوندد. اما راجع به توقع از اندونزی از اولین ساعات جنگ با صدور بیانیه توسط وزارت خارجه و پیام‌های بسیار زیاد توسط نهادهای اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی، مذهبی، سازمان‌های اسلامی بزرگ و ارسال تاج گل به سفارت من و
ارسال پیام‌های دیگه حمایت خودشون رو از ایران اعلام کردن و این عمل غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن. میگم غیرقانونی چون بر اساس منشور ملل متحد این حرکتی غیرقانونی است و میگم جنایتکارانه چون داره علیه خانواده ها، زنها، کودکان و مردان غیر نظامی اتفاق میفته. البته علیرغم تمام مواضع مثبتی که از اندونزی دیدیم، اما فکر میکنیم که اندونزی کمک بیشتری به جمهوری اسلامی ایران میتونه بکنه تا این آتشی که حتی روی اقتصاد اندونزی هم تأثیر منفی گذاشته زودتر خاموش بشه. اندونزی دارای پتانسیل های فراوانی در سازمان های بین المللی است، در سازمان ملل، در شورای امنیت، در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، در سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، در آسئان، D8 و بسیاری دیگه از سازمان‌ها اندونزی دارای قدرت و نفوذ و میتونه با کمک کشورهای دیگه نسبت به فشار بر رژیم صهیونیستی و تلاش برای ابقاء و بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه خاورمیانه و جهان نقش بسیار بالایی رو بازی بکنه. به هر حال ما ممنون دولت و ملت اندونزی هستیم و امیدواریم که از ظرفیت‌های بیشتری از اندونزی رو شاهد باشیم. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi juga berbicara soal evakuasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Iran. Hal ini menyusul naiknya level jadi siaga 1 di Iran. Mengetahui bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Iran saat ini. Apakah saat ini sudah urgent untuk mereka segera dievakuasi atau pemerintah Iran masih bisa melindungi WNI kita yang berada di Iran? Angkanya kalau tidak salah 380. Mohon dikonfirmasi. وضعیت اتباع اندونزی در ایران به چه صورت است؟ آیا واقعا شرایط به صورت اضطرار در اومده که اینا باید تخلیه بکنند؟ اقدامات ایران در این رابطه چیه و در حدود 380 خورده ای اندونزیایی هستند در ایران؟ آیا درسته؟ بله، تعداد اندونزیایی ها در همین حدود و سفارت اندونزی در تهران بسیار در این زمینه فعال و با وزارت خارجه ایران در ارتباط نزدیک و با سایر نهادهای ایران. دولت ایران اعلام آمادگی کرده که در صورت نیاز برای کمک به اتباع اندونزی و حتی تخلیه اونها به سفارت کمک بکنه. در حال حاضر به صورت داوطلبانه از اونها خواسته سفارت اندونزی در تهران که اگر میخوان خارج بشن از ایران اعلام بکنن، ولی شرایط ایران به اون شدت که بسیار بحرانی باشه هنوز نیست و لذا به صورت داوطلبانه بهشون گفته اگه میخوان خارج بشن. سطح هشدار رو هم وزارت خارجه اندونزی از دیروز به سطح هشدار 1 بالا برده و لذا این همکاری بین ایران و اندونزی و سفارت اندونزی در تهران در حال انجامه که انشالله تمامی اتباع اندونزی در اونجا در سلامت باشن و در صورت ضرورت به سلامت به خونشون برگردن. Ya, angka WNI di Iran seputar atau sekitar angka yang Anda sebutkan. KBRI di Tehran sangat aktif dan dalam kaitan ini mereka berkontak dekat dan bekerja sama dekat dengan Kementerian Luar Negeri maupun kementerian dan badan lainnya di Republik Islam Iran. Dan Iran telah menyampaikan kesiapannya untuk kerjasama memberikan asistensi dan kemudahan untuk evakuasi dari warga negara asing yang hendak meninggalkan Iran. Tetapi saya rasa keadaan Iran sekarang tidak kritis. Dan maka dari itu evakuasi disampaikan oleh pihak Indonesia akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memang secara mandiri ingin melakukan
evakuasi. Saya juga dengar Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menentukan status siaga 1 untuk wilayah Iran. Untuk itu, saya menekankan kesiapan kami untuk bekerja sama dan memberikan kemudahan dan asistensi kepada pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Oke. Terima kasih Ambassador Borujerdi untuk waktunya bersama dengan Kompas TV. Terima kasih kembali Baik. untuk Kompas TV. Baik, saudara, itu tadi wawancara kami bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Saudara, tetap di Kompas Siang, usai jeda akan ada ulasan rumitnya pengolahan sampah berskala besar memicu timbulnya praktik curang. Muncul beberapa titik pembuangan sampah liar atau ilegal dan diduga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kemunculan tempat pembuangan sampah ilegal. Kami juga punya informasi polisi menangkap seorang perempuan yang diduga menipu dengan modus adopsi bayi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui sudah 5 kali menipu dengan korban berbeda.